Niyo nama wagira Nzovu? Si umuntu umwana angira inama. Ntago wayumva se. Nzovu afite ubwenge. Ntago wayumva Nzovu. Ntago wayumva nyikugiriye cyangwa ndi mu kiganiro. Wetse mu kanya uri kwa Innocent. Sawa ihangane iminota nk'ingahe. Nta mpamvu rata yo kugirwa inama n'umwana. Uzi impamvu nta mafaranga mfite kuri telefone yafite mu mufuka. Ati nana bumor. Gambo. Umva. Ma Innocent. Innocent. Ndi mu kiganiro nta mafaranga mfite kuri telefone yafite mu ntoki. Mu mpere ngo sisikaye bakeneye n'ifu y'igikoba bamere ni mara kuva mu kiganiro ndetse nyakoreza ariko ntibarenze igihumbi. Mu mpere nk'inusu inusu ifu y'igikoba n'inusu y'isukari. Dukomeze. Niko Nzovu? Wagira guti ngo umwana ntago yakugira inama? Nisuga umwana ahubwo umwana ngiye wamugira inama. Ariko ibaze nk'umwana agiriye papa w'inama. Ariko umuntu w'imyaka irenze 20 saba kiri umwana. Siko ku inama ngira niyi. Ubuse wasanga mwe ngo Nzovu reka inzoga ni ibisindisha, inzoga iracumuza, ngo Nzovu reka kubomora, ngo kubomora ni bibi. None sizo izo nama nagarizo. Nama gute? Nyine kuvuga ngo ureke ibyo ngibyo nago ari inama nzima. Muretse unye nago nabona ikosa ryawe. Ubu ni batanya kukubomana kugira inama bireka ukabyemera. Kubera ikisa atari byo cyangwa atari byiza nabireka. Buriya buryo wabureka. Nago mbuze. Uzabumenya. Cameraman azabukubwira. Rero se Nzovu. Kandi bakubomoje wabyemera. Oya sha. Oya. Oya. No mwana. Umuntu ufite imyaka oya ntabwo ndeba abo tungana nta nubwo mbomora abantu bakuze cyane enda ngiye mbomora bari hasi y'imyaka 30 23 none se nakubwiye mfite ayasha ubwo no kubanga kubomoje ntago wabyemera oya uranyanze ntabwo ari ukukwa